จะไปอุเลยไอ้ตัวน่ะเฮียน TVS Jupiter 110cc ข้าก็ขัดชินโดนะกับวิดีโอลุยอาคารมันเดี๋ยวคนก็ขัดชินต่อเท่าว่ะวันจุรันตัวทาร์เวลดอนนี่อ๋อให้ที่ก็ลาร์ให้ดุมรันเนี่ยเม็ดแบล็กก็ลาร์ให้มอยคบมามาขัดชินก็สู้ปอลปอลถูกได้วันที่คันเนี่ยก็ขัดตุ่มนั่นลำปังจุอาวันจำไป113.3cc เนี่ยมาที่ 110cc class เนี่ย 110cc จน30ตีนั่นจุก็ขัดชินต่อมันอัปควันอัปปวาร์ตักที่จุ110กันด่านเนี่ยวิวไอคานินอินเดนไลน์อัปปวาร์ชาร์เพียนเนี่ยตัวส่วนเชื่อมสับปะไตละส่วนไอก็ซีซันเนี่ยปวาร์บูสนะที่ไม่ยังก็มีอย่างก็อันนี้บอกก็จุดวัลต์จูอย่างเงี้ยปวดเป็กชัวดันที่วัลต์กันสวยตอนนี้โอ้ให้วิสัยทั้งกงทั้งลำปังโฉดด้วยให้เน้นหลานชิ้นพัดตังเนี่ยฉกครบไม่อะที่ไรโฉซองอินกับหลานโฉชิ้นของว่าแต่เห็นกล้องไม่รัดตักที่ตัวนี้อันหลังมาเล็บปวดโดนนะโฉเตะฉกเตะเอาเตะอย่างเงี้ยอันหลังมาไม่ก็เสียละที่ไรวิสัยทั้งกงโฉเห็นหลานชิ้นของอ๋อ7.9 PS โอวาร์เนี่ยว้าว113cc เองอันเท่าไรแต่พอเห็นดิ้งชิ้นนี้แล้วมั้งอาจจะเฉลี่ยไม่สมนี่20 km/h เวลแต่น่าเท่าไรแต่ก็ดิ้งชิ้นนั้นเท่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะที่บ่อยฟักแล้วเว้ยอินพุตจวนก็ใช่แล้วว่าการเชื่อเรื่องตัวจู่110cc นี่ที่เขาใช้เรื่องไตละท่านอินพุตรีแต่ก็จวนนี้จากเราใช้ตังอ่ะมาเสียมานี่จวนนี้ให้ที่ไรชัวร์เพราะคัน problem ผมสั่นแล้วว่าไอ้ส่วนเขาชงกงตังอ่ะบ่เตียงอ่างเวลากงเฉาเท่าที่นี่เท่าเดียวไรบ่เห็นมั้งบ่อยแล้วตกระวังจวนเดี๋ยวเรามาจังเห็นการกัลชินังเฮ็ดรำถนนเรามาโชคเถียเด็กกับผู้คนก็แล้วก็มีหรอกงเอ็นไปอินเกินหุ่งเลยมาเฮทัวร์ฟินส์เว่นเนี่ยเฮทัวร์ก็มาไอ้ที่หลังเลียนะงั้นถึงไอ้เตสต์เขาเสียรุ่นที่นั่นเลยไอ้ที่ไม่เถียเราลักษณะเราได้นมอินแต่พอไอ้นมเถียข้าฟังขันจูปิเตอร์110ccอินมอตูรินกันรันท้าโชคทาร์เวลชิมมันอีกสกูตเตอร์เลยตุ้มเตะยินออกมาสกูตเตอร์2 เมกเลยตัว2 เมกเตะยินอมจวนมันตัววัคซีนเราออปชั่นเฮียอมันนี่ที่ข้าอินเชียเทนั้นกันรันที่ทาร์เลยอันนี้สู้น้อยขาเล็ดเล่มเวลเนี่ยตัวนั้นสกูตเตอร์มาจนมันโตแล้วกงเสียเจียนไปอินจูปิเตอร์ขัดชินเอียวการเจริญละที่ไรกงที่คงไอ้ชวนนักเสมียหรอนักขี้หน้ามาไอ้ที่ไปกันเนี่ยกอลทกตอนนี้เริ่มจังไรอ่ะมั้งนู่นแหละมาเห็นอินฟินิตี้ไลท์รันมังอินปาดีอาร์เอลเล่ก็มีอินดิเคเตอร์ไลท์อินซอมเวกต์ให้กันเชื่อเทียมดันตัวส่วนนี้มอเตอร์นุ่งเวลาให้ไลท์อินซอมเพย์เวกต์ที่อย่างข้างรันเนี่ยนุ่งละมาเห็นมาละมาเห็นอมบอกว่าอินดิเคเตอร์ไลท์เอ็นไม่จนค่อยไล่จีนที่อินดิเคเตอร์ไลท์ที่พอเชื่อไม่หารังเร่งไอ้อินซอมเพย์พูดมาไอ้เราจวนมวยเราตุกสังกังเราตุกกระมัดมาเห็น125สกูตเตอร์เขาคลาสมีมติไม่ตัวอันนี้มาแต่ที่เปิดแฟร์ที่บ้านจูรันฟาร์ลองจูมาไอ้ก็อาซิสข้าทอดันเตปกันเนี่ยนะบอกก่อนเศร้าจริงแล้วไม่ใช่ก็ไว้ขัดกันนะเว้ยกันเลยนี่ซิสเรดี้ยินจิตตัวแต่ยังไงซิสไอ้ก็ซิสข้าทอเทตอนจวนแต่ยังซิสเรดี้ยังที่ชินตามจู่ๆมันโดนจวนเสียชดเลยก็
her pop khan hold wang khan thok chuan om zia chuanin khami ama power mai baka khanin battery khan chakna ran pethel ve ta kha 0.6 vel torque aran pechok tel kha pickup aran siam tel thina chu ni capital complex lama hian tlan chavela ama hian in hei tila color display moi tak mai hian choma ai changkang khop mai ama hi changkan na chi sang a thuam mo automatic start stop nei traffic jam vela din po ama ran thia chuan accelerator han hera nung le mai thei ang chi khani boka silent start ania chuan follow me home headlight ang chi karan nei ta om zia chuan in switch kan off a chuan headlight kha switch off nu khan in headlight kha second som bor vel ran eng ta tangkai na chu kan park ta kan scooter kan park ka zana te chuan kan hona kong tur kha ran eng reng don ta chuan huwa mai na ren thim vel mai ta kha hei garage vela light on mumal lo na chun tangkai don ni chu sokar te hnung lampang sokar te step 2 mina adjust thaya adjust na lai also khopa tools ran pa ngai lo kuta hetia her mai thei tur chi hian ran siama kha atu so nem deuh du in dan nem deuh nga so khau deuh du in ran adjust sang mai don ta kha tangkai ro khom mai features ran ken hi 110cc a chuan in a changkang ber pol ani karinga he scooter hi mo tun lai petrol man to chho zela phei chuan in tangkai view dona mileage chi phaya chuan in 40 to 45 to 50 kilometers per liter ang ten an claim sang wa khom mai ma sa kan mizoram ang chuan khating kha an modon lowa 40 kilometers per liter ang vel te chu kan tlan chok ve thei mai lo mo o te chu ril ro kan nei mai kala test chi lawa mileage sak hi chu mo ma se a chelawang a thatna tur chu he scooter hi mi phurwak lo mo office kalnan ti taila khatiang ho tan khanin mi in phur rit wak thin lo tan ho chuanin petrol safe nan le ama looks moi ve box hi to lu tuk si lo anin Jupiter 110 hi a thadon view in kashia ai chak deu ka duin ti chuan Jupiter 125 te pom thowa ang te po kha nagi na chu ran la test chho mai theya TVS product hi ka ran chho zeu mai theya chu kan soilo kan ni chu an product nei thar ni kher chong lovin an product nei to ho kan bel chiang chho ve zeu mai thei kha kan soilo kan ni chu ka soi mai bo ka chu hemi a indicator light hi hei phe zeu ta han ka kwal ta ni hemi hi me top kher lo hena mai na top the mo automatic cancel ang chi kha ne ya an tlan chho de wong ari lo te indicator light hi mai na rin cancel mai don ni chu features thada mai indicator light pack theingil he off theingil hi all khopa khami theingil shat tan phai ka chonin tangkai lu tu khatil motor ina aron chomang chi deu khan mo automatic in hero top date ta engine hi 113.3 cc ni ya chuan power hi 7.9 ps kha 7500 rpm a pe chok ta chuan a torque hi 9.2 nm kha engine torque pa ngai ni ya 9.8 nm kha 5000 rpm a pe choka assist kha naran puin 9.8 nm torque karan pe choka assist ina pui lovin 9.2 nm torque kha 5000 rpm pe chok ni chu assist ready dia herian he assist on 90 ta ni assist on 90 so chara ka khan battery in temin power ron siam ve ti na ta ni len on so zela to kan oma si gas bur lengo ti la hian poi mo em mi zo zon poi mo em gas bur leng em ti kha poi na am lo ta gas bur leng si to hi zau tha em mai leng hala asi sa tholo zon kha adang lam vel tu khati her hian mo adul deu leka heta hianin hei smart connect TVS so smart connect kami application mangkhana connect theita hei navigation te chang find my vehicle ang chiang te po kha ati te ya connect theita on khan aran phezeu zewa mo ma hi chuan parking vela
scooter kan siat mai lo khanin aom na mo song thein chu tiang assist on hey assist in on hi chona performance danglam ve tla tani o a feel ve thei hey 44 43 a top speed tak chu a ti danglam la tuklo ni kha pick up khami accelerator han pom thu ta pick up lai te kha khami lai te kha tran puya entirna tangka na tur chu kong chhowa motor kan lepel dona scooter tan chuan an hera tang lei thei to lowa kan lepel tu den kan tlan rol ta char charang thinanga khanin hi cc lo niam do lek boxin an kamina pui kha chuan thavio don tin ani chu mi motor lepel vel kha lo num pha de usat thei don tin ani chu o ro hi sura kan hak de vok a sur bang mai thei si lo ka tlan thawang so ti lo ma son dur tlang fil la man chuk leng kong chho deu lek te hi testamila thang kan khalna tam ai zul khopui kan traffic ka kong chuk chho tam ta kha nang practical dan en pa kha thadona ma han din kol lok na tur omangem o ti la hian dur tlang playground po hi a thatonia grass in pha thlap to a tila hi KV school khane wa open gym chuan tila hi JJ in JJ la pek luwa ma JJ in khane a chuan hei tila hi turtlang playground thaton ya midum field kan ti thina a boro khit thu olang renga midum field ti kan te mai thina thaton stadium thadeu omto hei Jupiter 110 zokha ani ta a matte black hi moi ro khop mai ai a ke ta podum veka eloi wilsonal ta kron manga a hi dum veka chuan hei ti nai te po hi ro hi sura shet vak do hei ti lai te hi rong hi wa tia kan soyang cho chi pu pol rong teu lek ani ta ni ti lai hi infinity light chu ni ta a hi en mai hi chuanin ka mana hei robocop khain tre mo chuak thin tema ke niang rol pui chho deuh lek chuan in siang robocop ka robocop te po ang deuh lek ani a chuan a hnung lamba hian kan en bawk anga nung poi infinity light thau ni ta on chin lok ang o eng moi em ma malam pang po hi infinity light eng moi tak oma indicator light eng a thi an hei a in blend moya a chin thret lutuk lo in khan indicator light om ala nong lam pang po ni thawa chuan ti lai vel te po hei moi ro khop mai chuan ta hian hei charger USB charger oma hei hi tangkai dona chuan poimo deuh kha soi kha chu a sokar hei hi adjustable ania ya hian kuta hetia koi mai hian in osam deuh in adjust theya step 2 min adjust theya ma hi mo a ke tung le ma hi 12 inch ve ya bial zong hi in tiat tan in hung le ma hi mo a ke nung 10 inch chu hei ke nung 10 inch nom chelang chuan in a ke nung kha anung lampang hei ti chi kru ton ta ni 12 inch ani wang hian in ke nung kha ron lang lian ta ke nung kha lian ta nung lampang po lang muk thata chuan ma lampang disc brake hi hei pedal disc ang chiang kha en tor khau ten disc brake chu inanga chuan in poimo em pakhat chu a seat no hi zau ta ni ei seat no hi liter som thum pathum 33 liters leng ani ta helmet lian vak lo pani chu leng zan ta hian ta thil phur tam thin tan chuan in hei leng chau do na mo ta hian leng nem do na tu chu me bazar nan vel ta po tha do na thilin phur chau thei do na 125 po zau thowa hi a that na ni scooter hi chu han tangkai mai sela a thani mai chuan nom sela khal nom sela wa scooter thil phur lok thei lo ta hi boila ka a petrol tank hi mi a floorboard a hian ta hian oma he tilaya om lo awang khan he tilaya om te wang khan in tilaya seat mai ko ron zau thei ta ma weight pot mai deuh leka manga kha wang khan handling te po ati nom deuh leka weight hemi two wheeler ram chu weight hi sang lampanga center of gravity hiam hianin
kalan uwa scooter te bike te pok nget tret ta kalet omengo kala soi mai chu ta hian hei brake lock oma kong chovel han pa khan brake ti lock khan jam kam mai lo khan mai ta thakop mai mi scooter chen ka tai nei lo om thina mi brake lock om lo hi boi thak ka size tan in boi thak em khamo chuan emergency light hazard light ka boka mi hi long press in hazard light ka ran eng hi panin eng siau ta mo kha thabok ta ka soi mai he ai shachang du le han khalchin du tan TVS Bawngkawn akal theya enchin theya test right thei boka aman hi ke lo tar langa noi khat le sanga chhobor vel ning ka shek chiang lu tuk lo an ting khan ka lo en lova on road price khamo loan te pon alak theya sarkar na thok lo tan po loan in ala chho vek theya shachang du tan chu number ka lo tan la na hi TVS kan lo be pop mai don ya scooter Changkang practical le petrol he boxi lo du tan chuan Jupiter 110 hi option thatak chu ni veng chho ngi lai hianin engzang akai the en version nang chimchimang asi sa tho lo hian engzang chinang $47, $46, $45, $46, $46, $47, $46, $46 vielä kai ja. Enkä kavardik tila kan tila etlan chawna top speed kan test du na chan chu 125cc Barkman EX ka kol mek ka nei meka ka scooter khanin tilai chawa hian 51 chawvel clock thei sama at chawa khan tuna khan 47 ania chu 125cc le 110cc kha tilai chaw top speed kha in thlau vak lo ni 47 angin lo chhut taila 48 49 50 51 chu 4 kilometers vel 4 kilometers per hour vel chawin thlau ta chuan an demo mana ka khal kha chuan 49 kilometers per hour at clock thaya video hluya po kana loma du tan chuan a hai le du tan chuan a en let thayenga 110cc a chuanin in thur lo chuan tilai kha chu tlan pa ngai thei khom mai ti khan kan du to kang voin video bik chu video lo en tu zong te chunga ka lo ma chacheng du tan TVS an bek theya wa en chen thei bye bye phot ule